Mnogi potrošači veruju da su samovozeći automobili i mogućnost da ih kupe bliska budućnost, ali još uvek nisu dostupni za kupovinu na evropskom tržištu automobila. Međutim, mnogi novi automobili su već opremljeni pretečom tehnologijom koja omogućava uspešan rad automatizovanih automobila. Kao deo svog programa ocenjivanja, Evropska agencija za istraživanje bezbednosti novih automobila Euro NCAP procenjivala je sisteme potpomognute vožnje u poslednje 3 godine, a najnovija grupa ocena otkriva koliko su ovi sistemi dobri. Euro NCAP objavljuje rezultate ocenjivanja za 3 vozila: Renault Austral, Nissan Ariya i Alfa Romeo Tonale. Istraživanja su pokazala da su nenamerno napuštanje trake ili silazak sa autoputa zbog ometanja ili pospanosti ili naletanje na automobil ispred dve najčešće nesreće koje se potencijalno mogu desiti vozačima kada voze autoputem. Sistemi potpomognute vožnje, kada se pravilno koriste, pomažu u rešavanju ovih situacija, upozoravajući vozače i nagoveštavajući radnje koje su rezultat umora. Ovi sistemi mogu da upravljaju automobilom, ali unutar njegove trake, i obezbede održavanje bezbedne udaljenosti od vozila ispred, omogućavajući automobilu vreme da bezbedno koči. Međutim, iako podržavaju vozača, još uvek nisu tu da preuzmu ulogu vozača. Najnovije ocene otkrivaju koliko su ovi sistemi kompetentni i demonstriraju njihovu rastuću rasprostranjenost u automobilima koje proizvode mainstream proizvođači. Impresivne zvezde ove publikacije su Renault Austral Active Driver Assist, Nissan Ariya ProPilot Assist sistemi, koji su postigli veoma dobre ocene. Sistem modela Austral je postigao najviše poena od svih Renault sistema potpomognute vožnje koje je do sada testirala agencija Euro NCAP. Automobili su impresionirali test inženjere svojim punim rezultatima od 25 poena na kolaborativnim testovima vožnje, što sugeriše da ova vozila dobro rade sa vozačem i da ne dozvoljavaju prekomerno oslanjanje na sistem. Takođe, impresivna je sposobnost sistema da reaguje na karakteristike puta, usporavajući na užim krivinama i kružnim raskrsnicama, što povećava bezbednost vozača i istovremeno smanjuje umor. Nissan će takođe usporiti na raskrsnicama, što je još jedna dodatna prednost. Međutim, Renault Austral na kraju reaguje na druga vozila na sveobuhvatniji način, omogućavajući mu da postigne nešto bolji rezultat. Oba vozila imaju odlične safety backup sisteme i mogu se pohvaliti jer tačno ukazuju na funkcionalnost i ograničenja njihovog sistema. Promotivni materijal za Alfa Romeo Tonale Active Driving Assist dao je pogrešne reference na automatizaciju koja je smanjila njen rezultat, ali je sistem i dalje bio uravnotežen sa odličnim nivoima pomoći u vozilu i angažovanja vozača i dobrim safety backup ocenama. Sa sistemima za potpomognutu vožnju, Euro NCAP agencija snažno zagovara pristup saradnje između vozila i vozača kako bi se osiguralo da oči vozača uvek ostanu na putu, a ruke uglavnom na volanu.